Zabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye no burumwa yerereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku muyingamo kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi kwigenekerezo rya 29 Gitugutu 2025 tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda vyibonekeza. Turazero kubabwira ibijyanye n'ibikomeje kubera mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Imirwano kuragisi zitandukanye irakomeje, ni nako abaturage benshi bakomeje kugenda berekeza mu buhungiro. Turabirebera hamwe turabiri kugenda biba, tubabwire kandi bikomeje kugenda bigaragara. Turaza kandi kubabwira ko nitugira mu makuru arabana n'ubanye n'amakungu ko nyuma y'igihe kirekire Uburundi bwinangiye bwashyikirije u Rwanda umurambo w'umukare warohamye muri Rusizi. Turaza kureba iby'inkuru mu buryo bw'iramvuye tureba kandi kandi turaza kandi kubabwira ko umugore wa Colonel Ruhinda wanyomoje bavuze ko yashimuswe n'igisoda cy'u Rwanda RDF. Turaza kubyumva mu gihe kandi AFC yaburi FARDC ikomeje kugaba ibitero by'indege mu duce igenzura dutuwe n'abaturage. Hakaba hagaragajwe ikigiye gukorwa ndetse nuko bagiye kuba bakagarika ibingibi bimaze iminsi biri kugenda biba. Ibiro bikaba bishimangira ikoranabuhanga rikomeye M23 yamaze kugeza mu bice bitandukanye igenzura rigiye gushyira iherezo ku ndetse n'akadomo kuri ibitero bimaze igihe bigaragara. Ni mu gihe kandi amakuru haragaragaza ko impamvu ikomeye FARDC iri kugaba ibitero bikomeye by'indege ku mutwe wa M23 ari amakuru yakusanyijwe na Demiap ndetse na Service National de Renseignement y'u Burundi agaragaza ko M23 yabiri gushaka kwigarurira izindi ntara yinjira muri Chopo, Tanganyika ndetse n'Imaniema, ibyatumye kuri ubakazi ibitero by'indege. Turazero kureba kandi biri kubera mu gisagara cya Uvira, aho amakuru tugira agaragaza uburyo ki hakomeje kugenda harungikwa abasirikare benshi. Turaza kandi kubabwira ko Médecins Sans Frontières imaze kugira ikivuga ku mirwano iheruka hagati ya AFC na Wazalendo Inyabyondo. Turaza kwinjira tubabwira ibiriko biragenda bitangazwa kuri ingingo. Turaza kandi kubabwira ko Kinshasa kuri ubu hari kubera imyigaragambyo ikaze, yewe inasaba bamwe mu bayobozi kwegura mu maguru mashya. Turaza kubyinjiramo turabiri kugenda bigaragara mu makuru arabana n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turabwira ko AFC yongeye kwishimirwa nyuma y'ibyo ikomeje kuzanira abaturage bari mu bice byagenzura. Ni mu gihe rero inkuru y'incamugongo iri Irucuru aho abantu 9 biciwe mu gace kamwe, bikaba rero byabaye agahinda gakomeye ku miryango myinshi ituye muri ibi bice. Banywanyi tugereho kuramvura aya makuru mu buryo bw'iramvuye ngaha tubashyikiriza amakuru abatosoye arabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kuri uwo dukurikiye bwa mbere tushonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Reka duhere ku byo M23 yabwiye igisirikare cya leta igiye gukora kubirabana n'indege zimaze iminsi zigaragara mu kirere. AFC rero yaburiye FARDC ikomeje kugaba ibitero by'indege mu duce tugenzurwa na uyu mutwe dutuwe n'abaturage. Alliance Fleuve Congo AFC bavuga ko bagamije gushyira akadomo ku butegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryaburiye ingabo z'iki gihugu kudakomeza ubushotoranyi inyuma y'ibitero by'indege zagabye mu duce rigenzura. Kuwa kabiri kwigenekerezo rya 28 Gitugutu 2025 nibwo AFC yashyize itangazo hanze riburira FARDC n'abambari bayo. AFC muri iryo tangazo yavuze ko imbunda ziremereye n'indege zidatwarwa n'abapilote zateye ibisasu mu basivili mu bice bya Kibati, Bibwenya, Byondo, Bukombo no mu nkengero zaho. Rikomeza rivuga ko ubu bushotoranyi bwatumye abaturage barimo abana n'abagore basiga ubuzima muri ibi byabaga, abandi barakomereka ndetse benshi bakurwa mu byabo barahunga. AFC M23 iravuga ko Kinshasa yatanze ubutumwa bw'uko yatesheje agaciro imbaraga zose zashyizweho mu biganiro by'amahoro, ahubwo ko icyo ishaka ari intambara ku baturage. Yakomeje avuga ko isanga
nta kindi yakora usibye kwirwanaho no kurinda abaturage. Kavuga ko kandi igiye gukoresha ibishoboka byose mu kurinda umutekano w'abaturage no guhangana n'ubutegetsi bubi bwa Kisekedi. Ibi bitero ingabo za FARDC zikomeje kugaba bikaba rero biri kuba mu mpande zombi ku bufatanye n'abahuza bikorwa harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Katari, bari kugerageza gushaka uko ibibazo byarangira, ariko byose bikaba bikomeje kugenda biba ubusa. Hagati aho rero Medecins Sans Frontières yagize ikitangaza kubirebana n'ibyabaye. Ni ishyirahamwe ry'abaganga batagira umupaka Medecins Sans Frontières ryatangaje ko imirwano iheruka kubera mu gace ka Nyabyondo muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru yasize yangije ibitaro byaho, nubwo hakaba hari n'abaganga n'abarwayi basize ubuzima. Bikubiye mu itangazo iri shyirahamwe ryashyize hanze ku mugoroba w'ejo kwa kabiri ku igenekerezo rya 28 Gitugutu 2025. Nk'uko iryo tangazo rya Medecins Sans Frontières ribivuga, nuko iriya mirwano yabaye hagati mu ndwi iheze Wazalendo na AFC yasize yangije ikigo nderabuzima cya Nyabyondo, ni mu gihe amasasu yakubise ku nyubako za kiriya kigo inshuro nyinshi. Iri tangazo rikomeza rivuga ko nta muntu n'umwe, haba ku bakozi bacyo cyangwa abarwayi, wakomeretse cyangwa se hasige ubuzima. Bitandukanye n'ibyari bimaze iminsi bihuhiswa ko hari abaganga ndetse n'abarwayi basize ubuzima. Kimwe Medecins Sans Frontières avuga ko yakiriye abantu 6 b'abasivili bakomerekeje n'iyo mirwano, kandi ko muri abo babiri bakomerekejwe ari bikabije, ariko bimurirwa ku bitaro byisumbuye bya Masisi bikaba bigoye kubera umutekano. Bakaba rero barabafashe, bikaba rero bikomeje kugenda bigorana ko bakitabwaho neza. Mu rwego rwo guhangana n'ihohoterwa rikabije, Medecins Sans Frontières iramagarira impande zihanganye gukora ibishoboka byose zikubahiriza amategeko y'ubutabazi, guharanira umutekano w'abasivili no kurinda abaganga b'ibigo nderabuzima, kandi bakabaha no gukurikiza amahame remezo y'ubutumwa bw'ubuvuzi. Twibutse ko iyi mirwano byarangiye AFC yigaruriye igice cy'igiherereye muri teritwari ya Masisi nyuma y'imirwano yamaze iminsi 2 iri kuba hagati y'impande zombi. Ibiro biri kwa mugiye n'ubundi andi makuru agaragaza ibiri kugenda biba ndetse n'ibikomeje kugenda byibonekeza mu bice bitandukanye, aho benshi batangaza ko indege zikomeje guteza ibyago bikomeye abaturage ndetse n'ubutabazi n'ubuvuzi bikaba byose ari ibintu kugeza amagingo yabiri kugorana. Bagasaba ko hagira igikorwa kugira ngo ibi byose bigende neza kandi bibe mu mucyo nta kavuyo nk'akamazi iminsi kagaragara. Kugeza ubu rero benshi makurikiranira hafi biri kuba baratangaza ko buri ruhande rwiteguye, aho FARDC ivuga kongera abasirikare, ndetse hakaba rero hakomeje kugenda hagaragara ibikomeje kugenda byigaragaza mu bice bitandukanye. Andi makuru akomeye dufite aravuga ko umutwe wa M23 uri gateganya kohereza abasirikare bashya wungutse mu mezi make ashize ku rugamba mu rwego rwo kwagura ibice ugenzura mu burasirazuba bwa Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu mezi 2 aheze nibwo uyu mutwe wungutse abasirikare bashya babarirwa mu 17 basoje imyitozo mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo ndetse n'icya Canzo. Umugaba mukuru w'ingabo za M23 General Major ubutumwa yahaye aba basirikare Sultan Makenga yabamenyesheje ko akazi kabategereje ari ugutanga umusanzu mu rugamba rwo kubora igihugu ndetse no kwirukana ubutegetsi bubi bwa Kisekedi. Mu Doha muri Katari hakomeje kubera ibiganiro bihuza Leta ya Kongo na AFC. Ingabo za Leta zikomeje kurasa ibirindiro by'uriya mutwe zikoresheje drone z'intambara zo mu bwoko bwa CH4 ndetse n'indege zo mu bwoko bwa Sukhoi 25. Ibyo bitero byo muri bihe FARDC na M23 bizafashe n'intera kuva ku igenekerezo rya 14 Gitugutu nyuma y'amasaha make impande zombi zisinyanye amasezerano yo gushyiraho urwego rwo gukurikirana iyubahirizwa ry'agahenge zumvikanyeho. Africa Intelligence iravuga ko Kinshasa isemo gukaza ibitero byo mu kirere ku birindiro bya M23 kugira ngo basenye ibirindiro byose by'uyu mutwe mu rwego rwo kuzibuza kwinjira mu zindi ntara zituranye na Kivu y'Amajyepfo nka Tanganyika, Maniema ndetse na Chopo. Ibi bitangazamakuru birikomeza bivuga ko ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Leta ya Kongo buteganya gukomeza ibi bitero, mu gihe ku rundi ruhande inyeshyamba nazo zidasinziriye mu bijyanye no kuba zikomeje kongera ingabo mu bice bitandukanye. Amakuru aravuga ko
kuri iyi gahunda M23 ifite harimo kwigarurira byihuse igisagara cya Pinga na Walikale ndetse n'igisagara cya Uvira kiherereye mu ntara Kivu y'Amajyepfo, akaba ari igisagara cya kabiri kinini muri iyi ntara. Africa Intelligence irakomeza ivuga ko hejuru ya gahunda yo gufata Walikale na Pinga, AFC iteganya kohereza abasirikare bayo bashya ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika kugeza mu majyepfo ya Uvira. Amakuru aravuga ko M23 iri gutekereza gukoresha aya mayeri ya gisirikare mu rwego rwo gusunikira Kinshasa mu kwica gahenge bagiranye, hanyuma bitume intumwa zayo ziridoha zibona impaka zijyana ku meza y'ibiganiro. Ni M23 kuri ubu ihamagariwe mu biganiro, harimo irahagarariwe harimo Irene, abandi ni Benjamin Bonimpa, Colonel Dieudonné Padre wahoze ari umuyobozi wa brigade ya gatatu y'ingabo za FARDC ishinzwe kurwanisha imbunda ziremereye muri iki gihe, akaba ari umujyanama wa Corneille Nangaa. Kuri ubu rero biratangazwa ndetse biremezwa ko urugamba rukomeje. Reka tujye ku makuru akomeye arabana n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu, tubabwira ibiri kugenda biba muri ene uzigenzurwa n'uyu mutwe. Hari amakuru mashya akomeje kugenda agaragara avuga ko rero ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ryazanye transifo nshyashya y'amashanyarazi, aho rero izafasha abaturage mu kubaho bafite umuyaga nkuba nk'uko bigenda bigaragara mu bindi bice. Iyi mashini y'umuriro w'umuyaga nkuba yamenyekanye cyane, ikaba yamaze kugezwa mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu gice kigenzurwa na AFC kuri uyu wa kabiri ku igenekerezo rya 28 Gitugutu 2025. Bivugwa ko ifite ubushobozi bwo gucanira akarere kose uyu mutwe ugenzura mu buseruko bw'iki gihugu. Bizasobanuwe kandi ko abaturage bo muri ibyo bice bagiye kuzajya babona umuriro w'amashanyarazi amasaha 24 ku yandi mu ndwi iheze. Ahagana mu mpera zayo nibwo kandi uyu mutwe wemereye abamotari kujya bakora gutwara abagenzi bakageza saa sita z'ijoro. Ni mu gihe rero bahora bafunga akazi saa 2:30 bakongera gufungura agana ku saa 12 z'igitondo. Iki ni icyemezo cyakiriwe neza n'abaturage Goma na Bukavu. Ni mu gihe rero kuva ku wa mbere uyu mutwe wa FC utarafata ibyo bice, abamotari bagahagarika akazi kabo mbere, bahagarika akazi kabo saa 1 z'umugoroba. Ubundi kandi ibyo bice bagorwaga no kubona umuriro w'amashanyarazi kuko wacikagurikaga buri kanya, ariko iyo transifo nshya y'umuriro w'amashanyarazi AFC M23 yazanye ikaba igiye kuba igisubizo kuri ubu. Uretse ibyo, uyu mutwe ugenzura abaturage ukaba rero ukomeje no kugenda ukora ibikorwa bitandukanye remezo harimo n'imihanda. Kinshasa ibintu birakaze, umutekano wahungabanye. Mujyi wa Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo rikuberamo imyigaragambyo ikomeye, aho abayirimo basaba Minisitiri w'Ubugenzuzi Marc Ekera guhita yegura. Iyi myigaragambyo ikaba ikomeje kuri uyu wa kabiri no kuri uyu wa gatatu, nyuma y'uko bikomeje kugenda bigaragara ko yatangiye ku gicamunsi cyo ku cyumweru. Ni imyigaragambyo amakuru aturuka i Kinshasa avuga ko yitabiriwe n'abakora utuzi tw'imyuga mito, aho buzuye mu mihanda y'i Kinshasa. Bakaba bari gusaba Minisitiri y'Ubugenzuzi kubishyura ibirarane by'amezi 22 nk'uko bisobanurwa n'itangazamakuru. Aba bigaragambya barushijeho kwiyongera ku gicamunsi cyo ku munsi w'ejo kuwa kabiri, ku buryo imihanda yose y'uyu mujyi wa Kinshasa yari yakubise yuzuye. Biragaragaza ko urwego rwa Minisitiri w'Ubugenzuzi rwabirengagije bakarushinja kubambura, ari naho bahera basaba Perezida w'iki gihugu Felix Tshisekedi kubarenganura no guhita yirukana uhagarariye iyi minisiteri. Kugeza ubu ntacyo leta iratangaza ibwira ababigaragambya. Reka rero tujye ku makuru arabana n'ububanyi n'amakungu, tubabwire ko ubutegetsi bw'u Burundi ku munsi w'ejo kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 29 Gitugutu bwashyikirije u Rwanda umurambo w'umusore witwa Musirikare Obed waherukaga kurohorwa mu mazi ya Rusizi bikabarangira ajyanwe i Bujumbura. Mu cyumweru gishize nibwo umusore wari ufite imyaka 31 y'amavuko warawamye muri Rusizi ubwo yaragiye koga. Ku igenekerezo rya 24 Gitugutu ubuyobozi bwa zone Buganda mu yahoze ari intara y'Ibitoki bwatangaje ko bwaturaguye umurambo uhuriye umusore bikaba mbere rero bukamujyana mu buruhukiro bw'ibivuriro rya Clinique Ubuntu ry'i Bujumbura.
kuwa mbere ku igenekerezo rya 27 Gitugutu nibwo umuryango wa musirikare wari wateguye ko uza gushyikirizwa umurambo we nyuma yo gukora ibisabwa byose gusa birangira Burundi bwanze ko bawucyura. Bikaba rero bizarabaye bibi cyane. Umwe mu muryango wa nyakwigendera yabwitangazamakuru ati tukimara kumenya ko umurambo watoraguwe ukajyanwa kuri iryo vuriro twabimenyesheje ubuyobozi bw'inzego z'ibanze nabwo bimenyesha akarere. Ubuyobozi bwacu bw'umurenge wa Bugarama bwavuganye na chef de zone waho mu Burundi ndetse nabwo buita buvugana na mustanteri waho batwemerera ko umurambo bazabutuzanira ejo kuwa mbere ku igenekerezo rya 29 Gitugutu 2025 ni mugero ku isa 5:30 tubahuriye ku mupaka wa Ruhwa. Yakomeje agira ati tuhageze twakomeje kuvugana nabo batubwira ko bahagurutse bawuzanye bari hafi kutugeraho, ariko nyuma baza kutubwira ko polisi yabo ibasubijeyo ngo babanze handikwe inyandiko igaragaza ikibazo uko cyagenze. Uyu muntu yavuze ko ubuyobozi bw'umurenge bwavuganye n'akarere n'inyandiko irakorwa ndetse yohererezwa i Burundi, ariko bakomeza gutegereza baraheba. Amakuru yavuga ko President Evariste Ndayishimiye ari we wari witambitse iki gikorwa cyo gutanga uriya murambo ngo kuko bitashoboka kubona aho anyura kubera imipaka yugaye. Mu masaha 4:30 kuri uyu wa gatatu nibwo umuryango wa musirikare washyikirijwe umurambo we mu gikorwa cyabereye ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi, ndetse bikaba bizagenze neza. Ni igikorwa cyitabiriwe n'inzego z'ubuyobozi hagati y'ibihugu byombi ndetse n'iz'umutekano nk'uko bigaragara. Kaba rero ariko amakuru kuri ubu ariko aragenda garukwaho. Reka rero dukomeze n'andi makuru. Harazahabura ira misozi yabihambwe, ira misozi itandukanye yegera hitwa za Burora utibagiye Kanja nahitwa za Ruwashi n'ahandi hatandukanye. Mama 23 yatangiye kwa deployinga abasirikare benshi cyane, bigaragaza yuko rero teritwari ya Masisi naho ikikango ari cyinshi ukwikije buryo ki uyu mutwe ukomeje gukaza umutekano mu buryo butandukanye nubwo tukabibonagamo, kandi ukabubona yuko bikomeje kugenda biba uko umunsi ugenda uzaza ndetse kandi bigakorwa mu buryo butandukanye nubwo twabibonagamo muri rusange. Masisi rero ibintu ntibyoroshye, abikomeje kuzamba nyuma yuko FRDC hari udutero shuma ikomeje kugenda igaba ikoresheje wazalendo ndetse kandi n'aba FDN n'abasirikare b'Abarundi. Biragaragara yuko uyu mutwe narewe rero waje guhumukira ku deployinga abasirikare mu duce twinshi dutandukanye kugira ngo urebe yuko nibuza yakwikura mu bibazo bikomeye cyane ishobora kuba yakwisangamo, birimo no gukurwa mu duce yoherereyemo iyi mama 23 muri teritwari ya Masisi. Ukurikije buryo ki situation ihagaze, ukurikije buryo ki ibintu ari hatari, ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi bikomeje kugenda binahindura isura uko umunsi ugenda uzahaza undi. Ngayo nguko rero nibi biri kubera mu teritwari ya Masisi. Muri iki gihe M23 amaze gutangaza ko iri gukora opération de reconnaissance des gâtés bise reco de jeu kugira ngo bamenye cyateye ibyo bitero n'uburyo bagomba kuzirinda ndetse bakabishakira igisubizo. Raporo zituruka mu biro bya M23 service renseignement militaire interne ziravuga ko FARDC yakajije mouvement tactique muri koridoro Bukombo Sake Masisi. Ingabo ziri ku murongo ya mbere zikaba ziri kwifashisha abarwanyi ba Zarendo n'abacancuro b'amerceneri bo muri Bravo City, bivugwa ko bakomoka mu bice bitandukanye by'isi, harimo aho bivugwa ko ari aba Black Water. Bikaba rero ibi biri mu rugamba ruri kugenda rukomera ku ruhande rwa M23. Ibikorwa bya defense active kurinda no kugaba ibitero bikaba rero bikugaragara mu misozi ya Bukombo. Unité spéciale yobowe na Colonel Nzenze yashyize ligne de resistance ifite mitrailleuse lourde ndetse n'ibindi bisasu biremereye. Abari mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo baratubwira kandi n'ibiri kubera ku Zindaxi, aho rero bitangazwa ko ibintu bitoroshye abe na gato. Urugamba rukomeje kugenda rukomera, FDNB iriteguye kuko rero babivuga. Mutamara komeza tubwira n'ibindi. Ahandi muri Kivu y'Amajyaruguru n'ubundi naho twakomereza hari kuvugwa imirwano no operation bigaragara neza yuko zinateye ubwoba cyane ziri kubera mu bice bya teritwari ya Masisi, kuko hashize igihe kitari gitoya
ni inyeshyamba za AFC 23 n'ubundi na Wazalendo zarwaniye mu gace kitwa Kunyumba. Ni agace kitwa Kunyumba ko muri teritwari ya Masisi kuva n'ubundi nanone mu gitondo cyo kuri uyu wa 28 rwose byari meze nabi cyane. Ubu mu kanya nibwo umuvandimwe muri biriya bice twari turimo tuvugana ambwira yuko abonye ari na ambulance y'igisirikare cya leta Congo FARDC ijyanye abo bikeka yuko ari imirambo, abandi bakaba bakeka yuko ngo byashoboka ko ari abakomeretse barimo barajya kuvuzwa. Baciye neza rwagati mu mujyi mu gace kitwa Kunyumba. Ngira ngo Kunyumba wenda abantu batahazi ni agace gaherereye ku muhanda wa Nyabyondo Umutongo. Urumva n'ubundi ni ibice biba byerekera muri teritwari ya Warikare, muri teritwari iri aho ngaho ya Masisi. Ubwo rero ndimo mvugana na mugenzi wanjye kandi nanone ukorera kimwe mu bitangazamakuru nyine byandika, ambwira yuko rwose ngo inyeshyamba za AFC 23 arizo zateye Wazalendo, nibo batatse Wazalendo. Nuko rero ngo yo itangira kwirwanaho. Ngira ngo aka gace nimba mubyumva neza ni agace umuntu yavuga ko 23 yari yarageze marikiza gusubizwa inyuma. Ubu munsi rero bakaba bongeye gutangiza urugamba rwo kugira ngo bahisubize. Ambwiye yuko kandi nanone uburyo ibintu bimeze nk'inyeshyamba za 23 zagerageje nanone kwigarurira umwanya munini cyane batakaje mu kwezi gushize, ariko n'ubundi ngo bikaba bikigoye kuko Wazalendo nayo yakamejeje. Ikindi gihari nuko imodoka ku muhanda wa Nyabyondo Mutongo zahagaritswe mu by'ukuri by'agateganyo. Nicyo navuga. Iyi mirwano rwose yatumye habaho ikintu cyitwa kajagari ko ku rwego rwo hejuru. Ituze ryabuze rwose. Biracyakomeye cyane muri teritwari ya Masisi nyine muri ibi bice. Umuntu yavuga yuko mu by'ukuri biri strategique cyane ugereranyije nuko situation imeze. Ibiro ni biri kubera mwabiriya bice. Andi makuru hari nuko umuryango w'abibumbye wagaragaje impungenge ko ibitero byo mu kirere bishobora kugira ingaruka zikomeye ku mutekano w'abaturage no kongera uburakari mu miryango y'abaturage. Nubwo ibiganiro byaduha bigikomeje, ibikorwa bya gisirikare ku butaka biragenda bituruka mu bice bitandukanye byiyongera. Kuko rero bigenda bigaragara abaturage bari kugira ibyago bikomeye. Kuri ubu iyo urebye rero uburyo intambara mu buseruko bwa leta iharanira intwaro ya Congo iri gufata indi sura, biragaragaza ko hari la guerre de terrorisme generation, intambara ishingiye ku ikoranabuhanga igeze mu kindi cyiciro. FARDC iri gukoresha drone CH ndetse na Wing Long 2, mu gihe M23 nayo ifite système de barrage électronique ndetse bakaba bafite na jamming guca, ndetse bikaba bishobora kuza gutuma urugamba rukomera. Nkuko rero abatamba bakomeza kugenda bitubwira, hari ibimenyetso bikomeye bigaragaza ihungabana ry'umutekano no mu bindi bice. Reka umutama tubwire no muri Uvira uko bihagaze kugeza ubu ngubu, bitangazwa ko naho iyangirika ry'umutekano riri kugenda ryigaragaza. Imisozi itandukanye ya hano muri Bukavu, intare zasarambwe cyangwa M23 ikomeje kwa deployinga icyitwa umusirikari udasanzwe. Ibi byose biri gukorwa nyuma y'uko FARDC yamaze gutangaza ndetse kandi iri kugaragaza imbaraga zidasanzwe z'uko ishaka gukuramo umujyi wa Bukavu, ku buryo n'ubundi ngo byayifasha gutangatanga uno mutwe wa M23 kugira ngo uyu mutwe wa M23 udakomeza kongera ingufu werekeza mu misozi yahariya hafi n'imisozi yegereye ahitwa muri Uvira. Ubu rero mukiri kugaragara biravuga yuko ira misozi yegereza Runingo, imisozi ya za Rungutu, imisozi ya za Kijija, imisozi ya za Kingwengwe, Kihande, aha hose FARDC iri kuhazana abasirikare
ukabona yuko kandi ibi byose biri gukorwa uko umunsi ugenda uzaza undi buri segonda buri munota. Ibi rero biri gutanga icyitwa biri gutanga cyangwa biri guca amarenga yuko imirwano ishobora kuba yasatira iriya misozi ya Bukavu nk'uko amakuru ari guturuka biriya bice, kuko uruhande rwa FARDC niyo batangiye kudipurenga imisozi ya Rungutu, Sanje, Ruberizi hafi y'umuhanda w'International 5. Uyu mutwe nawo ukaba wamaze kudipurenga abasirikare za Kamanyola, za Bugarama, imisozi y'Inyangezi. Ibitero bya Wazalendo bikaba bikomeje kugenda byongera. Nk'ubu hari operasiyo bivuga yabereye Kamisimbi yaje kubaho hagati ku mirwano yasakiranyije Wazalendo n'umutwe wa 23. Ngira ngo ku munsi w'ejo mwumvishe ibyabereye Musheni. Ubu rero aka kanya turi kubona ku ruhande ku ruhande rwa FARDC no ku ruhande rw'umutwe w'Inteza Sarambwe, buri ruhande rwose ruri gutegura imirwano, kandi ubona yuko imirwano ishobora kuza gukomeretsa kandi igahindura isura, kuko niba buri ruhande ubona rukomeje kuryamira amajanja mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho ukurikije uburyo ibintu biri gutegurwa, cyangwa se ukurikije uburyo biri gutegura kuri ruhande Uvira. Byo navuga yuko FARDC gukora uburyo ngo igenzure cyangwa se iyikontorore, ariko nanone umujyi wa Bukavu nawo ukaba uri kugaragara ko nk'umujyi ushobora kuza kuba mu bibazo mu gihe FARDC yabikomeje kugenda iwutumbiraho cyangwa ivuga yuko ishaka kwirukanamo umutwe wa 23. ngayo ngo kororo ibi ni biri kubera muri ibyo bice. ni mu gihe rero Mutama ari buze kutubwira n'ubundi bijyanye n'ukuboko kw'igisirikare cy'u Burundi muri iyi mirwano, aho rero atubwira uburyo FDN biri kugenda ijya mu bindi bice. Mutama atubwira ibya FDN. Andi makuru rero umuntu yavuga ni mu by'ukuri imbaraga zikomeye cyane zirimo zirashyirwa mu ntambara n'abasirikare ba General Neva, basirikare ba FDNB, igisirikare cy'u Burundi. Mu by'ukuri muri bwa buryo n'ubundi bwo gukomeza gufasha igisirikare cya leta Kongo FARDC bakomeje kugenda bagaragaza ikintu cyitwa imbaraga zikomeye cyane, kuko nk'ubwo ngubwo mu makuru dufite ngira ngo urabizi yuko ingabo z'u Burundi ziri muri iki gihugu zirenga hafi 10,000. Biravuga yuko mu bice cyane cyane bituwe n'abanyamurenge byibura ubwo ni iperereza rimwe riragenda rikorwa n'umutwe wa twirwanaho ndetse no mu 23 ryatangiye kujya hanze, byibura 8,000 byose ngo nibyo biherereye muri ibice byo muri Sud Kivu, aho ngo bafite ibirindiro birenga 70 muri teritwari ya Fizi, Mwenga ndetse na Uvira. Ibi rero byakomeje kugenda bihamura abaturage, niko navuga, kubera yuko nubwo ngubwo biragaragara neza yuko bari gutegura intambara ikomeye cyane ugereranyije n'uko ibintu bimeze, kuko barimo barashinga ibibunda binini mu misozi iri strategique ikikije n'ubundi bice bituwemo n'abaturage. Abarundi ukabona yuko ibyo bavuga kuri tele bavuga ko bagiye guhangana bikomeye cyane n'imitwe nka Red Tabara irwanya ubutegetsi bwabo, ariko amakuru akomeza kugenda hagera aravuga ko bari kugerageza kurwanya igishoboka cyose kugira ngo bibonere uburyo bahangana n'umutwe wa 23 utazafata umujyi wa Uvira. Ariko kandi twanatangiye kumenya amakuru yuko ngo bari no mu mugambi ukomeye cyane wo gushaka uburyo bacunga bimwe mu birombe byo muri Sud Kivu, nabo ngo bakajya bicukurira koruta, zahabu ndetse na gasegereti. Ni amakuru nayo tumaze kwakira rwose, kuko muri ibirindiro byose bigiye bihari harimo bimwe ngo abarundi bacunze rwose ngo ibirombe byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigacukurwa, bagahita bashakira amayira amabuye y'agaciro yo muri Kongo nyine muri ibyo bice, noneho bikaza kurangira bagize gute bayijyaniye iwabo bakayigurishiriza. Ibyo nabyo ni ibintu rwose byatangiye no kujya hanze ku buryo n'abaturage ubwabo batangiye kubivuga.
reka duhite dukomereza amakuru yacu ni Rubero, naho umutama tubwire Rubero bimeze gute. Kana situwasiyo ni hatari mu misozi y'i Rubero, hongeye kumvikana icyitwa urusaku rw'amasasu mu masaha ya kare cyane. Biri kuvuga yuko icyitwa Rubero uduce twumvikanyemo urusaku rw'amasasu ni imisozi yegereye ahitwa Muro. Ahangaha Muro rero ni agasozi kitegeye Masereke ndetse kandi kakitegera Katero. Uyu musozi rero wa Muro biravuga yuko wazarendo zirukanywe mu misozi yegereza Masereke, zaje zikabanira Muro, abandi bakabanira ahitwa Baronge. Ni nyuma yuko uyu musozi wa Masereke ndetse n'ira misozi yindi itandukanye yigaruwe n'uno mutwe neza sarambwe bivuga yuko abawazanindo n'abasikare ba FARDC bahavuye bagahita berekeza ahitwa Kamukahere, nk'uko amakuru ari guturuka ku mirongo mbere ku urugamba ubona yuko rwahinduye isura ndetse kandi rukomeje kugenda rukomera cyane. Ku ikubitiro rero hafi y'umuhanda route nationale kabiri uva Butembo, abasikare ba FARDC biri kuvuga yuko bari guturuka ahitwa za Marinde bamanuka za Kabasinze, abandi bamanuka ahitwa za Muhangi, abandi bamanuka ahitwa za Mirinde, abandi bamanuka ahitwa za Mabungu, ahitwa za Mukama, berekeza mu byerekezo bigana hafi na Musenene. Bikavuga yuko kandi izi operasiyo ziri gukorwa n'uruhande rwa FARDC, ubu gahunda bafite ngo niyo guhangana cyangwa se kwataka uruhande rw'umutwe w'Intare Sarambwe, hakurikijwe amakuru y'ibiri kugaragara muri operasiyo ziri gukorwa na FARDC uko umunsi ugenda uza haza undi. Ni urugamba rero ubona yuko rubuze gukomera ndetse kandi n'urugamba ubona yuko rubuze kuba ihurizo mu gihe ibintu byaba bikomeje kugenda gutya. Intambara ishobora guhindura isura, nubwo umutwe wa 23 hari uduce wigaruriye harimo aka gasozi ka Masereke, imisozi itandukanye iri hafi nangaha za Uhevi no misozi yegereye ahitwa za Katero. Biravuga ariko ku ruhande rwa FARDC bakomeje gucumacuma abasikare bari guturuka za Beni bavuye ahitwa za Mpondwe, Kitojo, abandi bari guturuka ahitwa za Nyabirongo, za Karyumba mu misozi yegereye ahitwa za Kasindi berekeza hafi ya Ishango ndetse na Kavinyonge. Aba nabashaka gutangatanga uruhande rw'umutwe neza Sarambwe cyangwa 23 ngo bayibuze intego ifite yo gukomeza ataka yigarura ibice byose bya Rubero, ndetse kandi dore ko na gahunda bafite ariyo no gufata ikibuga cy'indege cya Butembo ndetse na Butembo ubwayo, nk'uko amakuru kubiri kugaragara ubona yuko urugamba rwahinduye iso ndetse kandi rukomeje kuba ihurizo uko umunsi ugenda uza haza undi. Ngayo ngukoro nibiri kubera kwa ziriya aksi. Reka tujye n'ahandi naho turebe biri kugenda bivugwa. Hari ibyo abaturage bariko baratangaza birebana n'ibyo bari kugenda babona. Reka twumve icyo abaturage bavuga kubiri kugenda biba. Ikindi gikomeje kugenda kigaragara bwana mumenyesha amakuru, nagerageje gukubita icyumvirizo mu bice cyane cyane bituwemo n'abaturage bagenzurwa cyangwa se bayobowe n'umutwe wa 23, bigaragara ko bakomeza gukurikirana amakuru yabo. Sinzi nimba wagerageje kumva amakuru avuga ko Idoha 23 yeruye yuko rwose ngidashobora kuva Goma na Bukavu. Nagerageje rongewe kugira icyo mbaza bamwe mu baturage muri ibi bice cyane cyane muri Bukavu, bambwira yuko ibyo bintu ngo babyumvishije, ariko nanone ukabona ko hari bamwe batarimo barabyumva neza, ndetse ngo bagahita babona yuko ibi ngibi ari ikibazo gikomeye cyane ngo leta iri bufate ku buryo biri bube impamvu ngo zikomeye zo kugira gute zo kugaba ibitero, kuko ngo barabona neza ko leta nayo itazapfa guhara burundu ibi bice. Ubwo rero abenshi baremeza yuko rwose ngo icyo ngicyo ari igikurura intambara mu buryo bweruye, ko intambara idateze guceceka mu gihe cyose 23 yaba itavuye muri ibi bice. Ubwo rero ni nyuma y'amakuru avuga yuko 23 nyine yabitangarije Idoha imaze iminsi iganira na Kinshasa. Amakuru akavuga yuko mu cyumweru gishize impande zombi rwose ngo zohererejwe umushinga mushya w'amasezerano yereka gusubizaho ubutegetsi bwa leta. 23 rero ngo bikaba bivugwa reko ubu tuvugana rwose ngo yabyanze. Goma na Bukavu ngo ntago bateze kuzahava no mu tundi duce bafashe. Ni ibintu rero wumva ko byateye impungenge abaturage bo mu bice bagenzura
kuko bafite ubwoba yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abafasha babo badateze kureka iyi mirwano ikomeye cyane, ari nayo mpamvu mwumva rero hakomeza kugabwa ibitero by'indege. ngayo nguko ni mugero hari andi makuru ari kuvugwa mu nkengero za Tanganyika rero naho ari kugaragara ihungabana ry'umutekano, byatumye barungika abasirikare benshi bagomba gucunga umutekano. Reka rero twumve n'ibiri kubera i Murenge. Urakoze cyane bwana mumenyesha makuru. Reka makuru yacu tuyahera hano mu bice byo mu cyo hagati. Ni ibice mu by'ukuri nakubwira ko ingabo z'u Burundi zashyizemo ibirindiro bikomeye cyane. Ni ibirindiro umutwe wa 23 ndetse n'umutwe wa Twirwaneho butuvugana batangiye gutabarizwamo n'abanyamurenge, bababwira yuko ngo babona neza yuko bagiye kugabwaho ibitero. Ni ukuvuga ngo mu busanzwe aka karere mu by'ukuri k'imisozi miremire y'Umurenge kazwi nko mu cyo hagati, Ndondo ya Bijombo ndetse n'ahitwa Bibogobogo no mu bice byitwa Mibunda ndetse na Minembwe, hajyaga hagaragara abasirikare b'Abarundi ariko batagize gute, batarashyizemo ibirindiro bikomeye. Ubu ngubu noneho bya bikoresho bimaze iminsi bizanywe n'ingabo z'u Burundi biciye mu kiyaga cya Tanganyika, harimo n'amashitingi yo gukora kampu, bashyizemo amakampu ndetse buri kampu yose, buri gace kagiye karimo abasirikare bagera kuri 12 hajya hateretseho imbunda mu misozi yazo. Ni imbunda ngo ziteguye isaha n'isaha kugira gute kuza kugaba ibitero. Ubwo rero hari n'ibindi bice mu by'ukuri byakomeje kugenda bigaragara neza yuko ashobora kuza kubaho ibintu bibi cyane, nko mu bice byahitwa za Mulimba, mu gace kitwa Matanganika, kano gace kitwa Nganji ndetse n'ahandi. Biragaragara yuko ahantu hashobora kuza kuba mu by'ukuri ibintu bidasanzwe. Abanyamurenge rero bakaba batangiye gutabaza bavuga bati rwose ni mudutabare, ubwo batabaza nyine M23 ndetse ngo bavuga ko ngo FDLR yaba ngiye kugabaho ibitero, kuko FDLR nago bajya bayitandukanya n'ingabo z'u Burundi. Gusa ingabo z'u Burundi zo zikavuga ko ngo zirimo zirageza ibishoboka byose kugira ngo abangaba n'ubundi ngo batazakorana n'iyo mitwe ya M23 ndetse na Twirwaneho, ngo bakabana nyine mu mazu, dore ko ngo iyo baje ngo bagira gute babana mu mazu nyine mu rwego rwo kugira ngo iyi mitwe irwana ku ruhande rwa leta ngo itabasha kugabamo ibitero mu baturage. Nuko urebye mu bice byo mu Minembwe cyangwa se mu misozi miremire ya Murenge, niyo situation navuga ihari. Ibindi turagira tubakurikiranira tubabwire nk'ibice bya Murambya, hano za Kaziba ndetse n'ahandi. Reka duhite tujya ni Rucuru naho twumva ibihari. Mirwano ikomeye cyane muri Rushuru, byo ibintu byakomeye ndetse kandi bikomeje kuzamba. Icyitwa Rushuru gikomeje kumvikanamo isabaniro ry'imirwano nyuma y'imirwano ikomeye cyane mu gace kitwa Buheri ndetse n'utundi duce dutandukanye twegera ikiyaga cya Edouard. Biravuga yuko bikomeje kugenda bikomera cyane. Wazarendo ndetse kandi n'icyitwa FDLR utibagiye umusirikare w'Umurundi bakomeje kurikaya gukara kandi no gukarata ku rwego rudasanzwe. Ubu imihanda yahitwa za Kahunga niho ibintu byakomeye, n'ahitwa za Kanyamondo hara hejuru ya Kayanja niho biri kuvuga yuko ibintu byakomeye ndetse kandi bikomeje kuba ihurizo. Ibi kandi bikomeye nyuma yuko byavuzwe yuko uyu mutwe guhera ku munsi w'ejo wari watangiye kudeployinga abasirikare za Kabindi mu misozi yegereye za Karengera, imisozi yegereye za Katere, imisozi ya za Tongo, ira misozi yegereye ahitwa za Rubare. Ariko bikavuga yuko nubwo uyu mutwe uri kubikora, FRDC nayo ngo ishaka guhangana ndetse kandi no guhatana mu buryo budasanzwe budasubirwaho ukukije buryo ki situation ihagaze. Situation ni hatari rero Rushuru rwose ibintu byazambye byakomeye cyane. Nk'ubu iriya misozi ya za Kinyamboho, imisozi ya za Buheri, iriya misozi ya za Nyakakoma iri hafi y'ikiyaga cya Edouard, ngo umuturage uhari umutwe wa 23 aramubona akamwikangamo, FDLR aramubona akamwikangamo, umusirikare wa FRDC cyangwa
cyangwa se umuwazarendo, biri kuvuga yuko kandi utu duce kw'ikubitiro hari n'ibice bigiye gutangirwa nabyo gusakwamo imbunda nyuma yuko uyu mutwe watangiye kwikanga yuko FARDC mu bice byinshi bya teritwari ya Rushuru yihishemo mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho ukurikije uburyo ki situation ihagaze. Ibintu ni hatari muri Rushuru ndetse by'umwihariko mu Kivu y'Amajyaruguru. Urabona yuko n'iriya misozi ya za Ntungamo, imisozi ya za Buhoma, iriya misozi ya za Nyakinoni, iriya misozi ya za Kambuga, aho hose uyu mutwe ukomeje kuvuga uti kandi nyamara abaturage bahatuye abenshi muri bo ushobora gusanga bafitanye imikoranire na FDLR, dore yuko biri kuvuga yuko ibice bya Rushuru ibyinshi muri byo abagore bahatuye bari bafite abagabo babo babarizwa mu cyitwa FDLR ishobora kuba yateza ikibazo hano muri teritwari ya Rushuru. Ibi kandi byabaye nyuma y'uko iriya misozi ya Buheri ikomeje kumvikanamo imirwano n'utundi dusozi dutandukanye twano muri teritwari ya Rushuru, ubona ko ibintu byahinduye isura. Ni mu gihe rero naha kuri X naho bivugwa ko yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi rwongeye kugaragaza imbaraga zidasanzwe ku mirongo imbere ku rugamba, nyuma y'uko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi aka kanya ibice byinshi bitandukanye, imihanda navugaga yuko cyangwa se byagaragaraga yuko igoranye cyane kuba yacungwa bikomeye cyane n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC. Ibi biragaragara yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi bazanye ingamba zidasanzwe ziganjemo ingamba zo gushakisha buryo ki iyi mihanda aba aribo bayikontora mu buryo budasanzwe bwa kinyamwuga. Ubu rero turi kuvugana ahitwa Kabumenge ndetse n'imihanda yegereye ahitwa Kakamba na Ruburure, biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ni umuhanda ni ibice bigizwe n'umuhanda w'uturisonari 5 uva Uvira werekeza Bukavu. Ibi bice byegereye ahitwa Kakamba, Ruvungi, Ruburure ndetse n'ahitwa Kisozi utibagiye Kabumenge, iriya misozi igana ahitwa za Rubarika hafi ya za Kamanyura. Ubu FARDC ndetse kandi n'abasirikare benshi b'abarundi bamaze kwashinga amatako, kandi biragaragara yuko ngo nta gahunda bafite yo guhagarara ndetse kandi no gutuza. Ibi byakozwe nyuma yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi guhera ku munsi w'ejo ahitwa za Kavimvira, imisozi yegereza Munanira, imisozi yegereza Shenge, Kayaja, Mwange utibagiye Karungwe, imisozi ya za Katongo, Ketu n'ahandi hatandukanye bari batangiye kohereza abasirikare benshi. Rero ibi byacaga amarenga yuko rwose ibintu bishobora kuza gukomera cyane. Ubu rero umusaruro byaje kubyara nuko agace kitwa Ruvungi ngo kakuyemo umutwe wa 23 ahitwa Ruburure, Kakamba, Kabumenge n'ahitwa Kisozi. Bikavuga yuko kandi ubu ikigiye no gukurikiraho iriya misozi ya Bideka na Rubarika nayo ishobora kuba yakurwamo n'uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Biri guca amarenga yuko rero ngo umujyi wa Bukavu ukomeje kugenda usatirwa cyangwa ukomeje kugenda wototerwa n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'uruhande rw'abafatanyabikorwa babo. Ukurikije buryo ki situation ihagaze urabona yuko ibintu bitoroshye. FDNB ikomeje kuzana ingamba zidasanzwe. ngayo nguko rero banywanyi, aya ni amakuru akomeye y'ibiri kubera mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Navuga ko ibintu bitari mu buryo abaturage bifuza. Reka dusoreze ngaha, ngusabe rero kuri dukurikiye bwa mbere ufyonde sabone ngaha tubashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.